Tragedija o kojoj nije izvijestio niti jedan relevantan medij dogodila se u petak poslijepodne u jednom zagrebačkom shopping centru. 30-godišnji muškarac već je puna 3 dana zaglavljen na pokretnim stubama i nitko ništa ne poduzima. Milijardu puta sam zvao i policiju, vatrogasce i hitnu, čak sam i ovoga župnog egzorcista zvao. Ali čim bi ja njima objasnio što se meni dogodilo, oni bi meni odmah poklopili slušalicu. Tragedija se dogodila u petak, kad je Boris završio shopping i krenuo u garažu. Stao je na pokretne stube, a kada je bio na sredini puta došlo je do tehničkog kvara i stube su stale. Tada je nastupila agonija. Ja sam mislio da će doći majstor u roku 15 minuti, međutim, to su prolazili sati. Ja sam se tu počeo preznojavati, vidim da niko ne dolazi. Borisu je liječnik prije 6 godina preporučio tjelesnu aktivnost zbog kolesterola u krvi i on od tada izbjegava liftove i vozi se isključivo pokretnim stubama. Znaš šta, lift bar ima alarm i zvono za hitnu pomoć, ono. A šta, eto tako mi treba kad želim živi zdrav život. Situacija je postala kritična jučer poslije podne kada je Boris ostao bez hrane, a prije 2 sata je popio i posljednju kap vode. Sada je pitanje vremena koliko će još izdržati. Ajme, hiperventilirat ću. Imam napad klaustrofobije. Osjećam kada me se ograda sva skuplja. Sve mi nekako steže tu. Ne mogu ovo više izdržati. Ne mogu više ovo izdržati. Pustite. Borisova obitelj ne zna gdje se on nalazi. Jučer se sjetio da bi im se trebao javiti, ali bateriju na telefonu je potrošio igrajući Farmville i slikajući posljednje selfije kao uspomene za obitelj. Sada više ne može nikoga ni nazvati. Već se pomirio da je kraj blizu. Pa zašto onda samo ne siđete dolje? Jesi ti normalan? Pa ti vidiš koliko skala ima do dolje? Pratite naš YouTube kanal, lajkajte, subscribeajte, date nam podršku jer u suprotnom ćemo morati početi raditi za HDZ.